Tangini pet biangi gani ka jingi kai. Agani ka sngi ka biya day biang bat. Kani ka jui ka kerteng ka mga ai. Uminsi makhoy bat ka balang. Ngakwa ba nganda kren ni gani ngini ya penkut no mentag sngi aga jingi day bat. Kani ka jingi kai. Bat ngala kren bun bahai gani bat nga net skemba. Kitugi ba ngap tista kani ki ba yai ngap. Ya gini ki voice message ki jonga hangi. Nganget kala long ka jingkir khu yi fi kat tugat ne. Bapini o i aga jingi day bat ka balang ka bang idon menta bat ka jing tray ka jong mensi mo khoy. Hagi ni ki sngi hagi balang ki bobon. Namar kumangala de ong na do basdang. Ya ka balang hi bat igar kom tray jongka. Ngim kwa ban pet nuksa nang no. Ni kwa ban pet nakaniga balang ka baningko. Fikidan ki priyo ki bishimba ka taga diga balang ka baningkong, ka taga diga balang baningkong. Nga kwa ngan ong fi la tho shai, hagi ni gikam di apostol. Bakani ka diga balang ka baningkong, ka bangiyo i, ka baw mensi makhoit uhyar, hagi ni gikam raga baneng. Tingala pen i fi hadu ka jingi day bat ka jing ay ka kam ka jong play. Haga jingi day bat mensi makhoit. Fiyo ine amba ngalakren shibon ba. Bat minta ke snging ini pet pat ya kani ke jingi day ke jong ni ke balang. Pano mensi makhoit. Hakikat tu kat ni ki jingja ki badan hang ni hakikam jagi apostol. Fi hadin bau Petras. Ulet shegi gentle. Katogo bulet sheyem Cornelius. Hadin bau blay ulasay yo Petras mau nyalap ru yaga gospel shegi gentle. Wat la ka jing khot ka jong blay yo Petras. Kaba kham ker pang kadai shegi jiu. Yo Paul kadai shegi gentle ndri blay ula pendan kam. Yo Petras bau de mo ubara ningkong yaga gospel. Jong ka jing penem yaga jing tray ka jong mensi mo khoy. Sheki brio ki ba ki khot ki gentle ki bamday ki jiu. Ndakani ka jing tray ka jing let ka jong Petras. Sheki gentle kalaroy kadan ka jing tray ka jong blay. Kadan ka jing te no ka jong blay yo mensi mo khoy. Sheki gentle. Nang tadi hadiah nang tua kalau nang kau berkat lain ada pin pulia. Boleh saya Apostol Paul, beri Barnabas. Bakiru kambo ni ki penet jimut balet ningkong segi jiu. Andai ada pi pulia naga Bible. Filap ba wat Apostol Paul ru ukuran ni kena ketian naga kama apostol nang berkat lain. Naga dekat ke ba sabun riwang. Anakum tahu Paul bat Barnabas kila keren silur bagi ong. Ladan kama nyalap pi ningkong ke ketian blame dai namar ba pi kintat no ya ka. Bat ba pi rai ladi ke bambet ke jing imbam jukut. Hakmi ni pai no shegi gentle. Kabamut ba hagni ke por. Blay sedang ban pai khmat shegi gentle. Ba ulapanan kam yo Petras ningkong. Adi nang tahu la say yo Paul ba Barnabas. Ndak ni ke jing tray kala benar keleng kala poi keleng bat kala ki ke jing tray ke jong mensim jong play. Pipuli gal nang bakhat san. Kadan ke jing yakendu lang jong kinong elam ki badan apa Jerusalem. Bat kadan ke jing Yeshem ke ba laban ong no ke kenja assembly ke ba he ba. Ke badan ang tayo Jerusalem. Ngan puli na gal nang bakhat san. Naga dekat ke bening kong ter ka ong kumye. Tiladan ki briu ki balawan hiar na Judea. Bat ki bala hikai ye ki para banget ki da ong. Lemda ot sherifi. Kat kum geniam ke rukom o Moses. Pimla banyo alajim.
Ti andau Paul but Barnabas kile pen but kile side but ki kendiat. Ki parabaget kile ikut bau Paul but Barnabas but ki wedi na ki kin let kiu se Jerusalem bagi apostle. Bagi teman besan sepang gani ki side. Ki tina mar ba kila let on lenti ki daga taga balang kila let lingba yaga foini ki Samaria. Ki di thu ega jinkla jagi gentle. But kila pelong ke jinkaman bakrao ki parabaget bara. Nda kila poiti a Jerusalem la pediang ki daga balang. Bagi apostle bagi teman besan di. Di kila thu nadu adu iki iru bau play ulala le daki. Henry la yang kibana ki kinja Pharisi. Kibalanget. Kita ong kadai ban ot share ki bat ban hukum ki ban sumar ya ki hukum ke jauh Moses. Tiki apostol bagi teman besan kili ya lumlang ya ke bani perkhat sepang kini ke kam. Ngakwa ngan pensyai figane. Fi inda poi a Jerusalem. Kili ai ke report ki jauh Paul, ki jauh Petrus, kini berkhat. Ki balalet sigi jantel kiwan ai ke report. Banyak hukum no bagi balang ke badan keleng gitu ki Foiniki Samaria gitu baro khot ki lalek ban pensyai ki sepang ke jingkla ke bamat jong ki brio ki balang ki jantel. Kalau dan ke jing saat ke bakrau. Nama ki yang ki badan ki lajat nagi ni ki kinja Farisi. Ki bala aiti ki balang nget yo Jesus ki ong bakadai ban ocher iki ban hukum iki ban sumar iki hukum Moses. Baik hang ni kadang kejinya perkhat kam kadang kejinya shong meeting ke bakrau. Ndala yang buon kejinya saat u Petrus ulayang jat baula ang kiko para bagai pitip kumno bakal khams lamenta u play ula jiet apreng jong pi bagi gentle daga sintur jonga kini osngaw iga ketien ke gospel ba begini u play ru u batip iga dono ula plaba bahai ki daga baula ay ki ya u mensimba khot kumbola le hangi ti shimla penye per e ero apreng jingi ba jongki bau dapat khot igi dono jongki daga jingi ini ki ketien ki bakran Petrus kidai ki badan jingmot ba kidai ki bajilio ki ba ngakwa ba findishai Uang mentaba lay biatin jo yo blay ba finbo lengkor gerendang ini kesenran ya ki baki pa jingi kimla lumni mangi ngim jula ban ba anrengi nge badaga jing ai ga jong tua jisu an pen imingi ha ga jukur kom makiru fi de fikran ni gane singala banong lada fidei ki blugi bakloy ban priang kala shai ha ga jing shishawan ang niru ba kidon ki Farisi ki badang kuwa ban bat ye hukum Moses bagi badang kuwa ban otsia ki balangnya mdegi bampatnya Kalau Petrus uyan jod wang ko para bangen pietip kum no bo bleu jet dangi mangin kran si gentle ya gospel bat bagimnya udah ongkom ne u bleu tip ya do no udah plaba bahai ki daga bo aya ki yo men sema ko fi lada ki gentle ru ki yo pliang yo men sema ko kumba yo mangi ki jiu tika ega jingi pera padeng jingi ladangan kran ni gani ko point fi kare go kraw kabahakaya ko jong men sema ko hakaya jong jing ay kamdan shu ko jingi per aprengu jiu Greek aprengu gentle aprengi wipat gi jai penwe ublay uong haga kitab juga ngan te no yo men sim jonga halol ke do ba but u Petrus ang yo uong ublay wai haga gentle yo men sim ko kum jo kumangi simpanya per eru aprengi masutna ikti mo
udah pen kot ya ga dono joki da kecingnya. Pitip kamat ayu ne. Udah ai haki ya ga jing im bam jukot. Ya ga jing kula ga bamut. But ya ga pop joki la pen kot. Tang da ga jing au Jesus Christ. Mdai shu da ga eke. Pet ngan pen evi. Daladep nang ni wang kumlo petras wang. Balay piyatin jo yo blay bapin buka kor na kwa fin dos ngapa. Balay piyatin jo yo blay. Bapin bu ka lingkor agar rendang kita gisenran. Ya ka baki kapa jongi lemne mangi ngim jula banba. Henry nginget badaga jing ay gajong tua jisu. Anpen emeng ya gajuk rukom kumakiru. Fi hang ta fi susuto. Bayaka nega lingkor kaba ya ka lingkor kabala bu agar rendang jongi nigi brio. Uong ki kapa jongi kamot kitu ki kon Israel giba lalet no. Lemne wat mangi ngim shimla banba. Ngakwa ba pindas ngotho pipiang na eme kata ba Petras ukuran. Baki kapa jongi kamot wat ki kon Israel. Ki klemla tiban le ya ga hukum. Ki klemla tiban pat ya ga hukum. Wat mangiru ngimla na magalong galungkor ka bakia. Uang kumlon rengi nget badai ka jing ai ka jong tua jisu. Baan pen emengi daga jing urkom ku makiru. Fitip ka jing pen em. Ngiyo iki ede daga jing ai em di si daga jing le jong ga hukum. But udah ongsha yang ne ublay wayo mensima khoyaki. Kabamut hang ne ka jing keren kalei. Ba kei ka ba penifer kei ka ba ong na umni kei ka ba ka problem ang dengan bu da ta kere baki yo I ba mun si ba khoi uya ka ba mut ba mun si ba khoi ulang ka jingi kren ha ka ne ga balang ka da na Jerusalem to pa ba bara o shashkori e go barabas bru Paul le to u jaka uyang on ko para bangai tsngawi similar uyang balkum ta ta terki kren barki ship ne garai ya kaban tho no daga city separo ki balang gentle banjir igirang ba bagi rai bagi let ban ong ikiba ngim kwa shu ban pen kuslaya fi de kitien de pen su sat yegi men siem jopi namangim sebla ai hukum kumlo Pia ni ki jit ini gerang ba ban let si ki balang gentle ki apano yo Judas ba yo Silas ki badala ga shinto joki hi ki ne to pi ki eru na kwa vini wa ba ni khot ba ar pra pe ki ong kumne naba kala ibit ya umen sema koe bat yangi badam pinkit halor jong pi ke jinkit ka ba kam kia na lor ki eru ki badot ka nga kwa ya gani ba kin ba finishai kani ga balang kapendal kameni ka ktia kala ibit ya umen sema koe bat yangi fi hadu mentag sngi ki balang jingi ni etrai kam kat kum ga jing ibit jongi ngilai ra ngilai kren ngilai ibit ngim shim yit la ringi klem wat ya ga jing ibit ka jong men sim ko ade hang ta pi pait ka sayap ka jing law men sim ni bo ki an ni bo ki lu company an ki balong persha ya ga jing kwa ka jong men sim ko but ya ga jing trai ga jong men sim ko la kan ta no shabar namar kam ibit ya ga jing trai ga jong u kadai daga ne garu company kam ka jangi ka ba ibit tang para mangi pada hanta ka poi ka jingle lukom bar ka jingle niya
Hangi kini ga balang ga ikindu Jerusalem. Ki shim da garai, but shuai ga begin pa igini ki shakri do trai. Ki tho iri sti ki ong kala ibet yo mensi mo koi. Pat iri. Tongin yo igini ga ktir mo daksni. Bagadon ka mengi begin na wat igini ga jing bit ga jong mensi mo koi. Bau play una yalamingi ula ayo mensi mo koi. Kiong kumlo pite kiong tovin kindia no ne ki ki bakanya ki blay tao. Naga snam ne ki ki bakrawai. Naga baklim. Nakini la da fi sumar kendong yaladi pinman baage kublay. Fi ka ika baga kren nang ni kadai. Nakwa venyo iba. Ka jingi kren na gani ka balang ka bagi kendo langa Jerusalem. Ki klem bret shijinga yo mensi makoy. Ki klem bu yo mensi makoy shiro. Taka dai mga kwa ngan kren. Kila ya kren chepang ka jing her jo mensi makoy agani ka balang a jento. Kini baro bishong nigdi bisnut ho bagila yo priyang mensi makoy. Bat nda haba ki kren. Ki briyo ki bedon yo mensi makoy. Kitip bakimla ban pendai tang paramaki. Lada kamdai ka jing bit ka bawan na mensi makoy. Kumta kila ya dua inganget kila ya kren lang. But kibriyo ki bedan yo mensi makoy ki snot ho yo mensi makoy. Taka dawa gini ki sniya ki jing shakri play jingi. Uba khamla ban bataya ka kam ka jong play ding banan mustad na ka putay. Uba dan ito ka jing tibit na ka putay urong na balang. Baru tu peniyat ya ka balang. Kat kum ka jing ibit ka jong u. Bro ni haban suko ngo yo tu priyo. Kat baga ni ka balang ka banim kong ka dan ni yo Paul bustad. Ka dan ni Ibriyo bustad. Hari kini barok ki klam ong ngi la erai mangi. Pinaban ko ngo bet ndriki ong. Kala ibit yo mensi makoy bat ingi. Fi kata ka jingi per. Ka jong ka balang ka banim kong bat ngi bata. Belai ni ka jing kat ni pa ka balang ka ri si jantia. Ka dawo dai kata. Bala kenta ka jing tray ka jong mensi makoy. La persang wat ban kren ben ban ni ka jing tray ka jong mensi makoy. La iben ban ni ka jing tray ka jong mensi makoy. Hai ka jing shakri. Nama balai. Kabalang ka khem ay la achu. Ya ka jing tray ka jong mensi makoy plem chuki. Bagi beriu ki be tray ka kam ka jong play. Kini ki be tray be da ka jing la. Bada ka jing nang. Bada ka jing stu. Beriu yi. Nakata ka daw. Nga pini fi yung ni. Baka ni ka balang. Kani ka balang ka bayad. Da ka bakida. Snot ho banbu yung mensi makoy. Hakman. Aga jipinay ka. Pet ngan puli fi nga Bible shakmat shusho. Jogi kam ki apostol nga bakhat riyo. Nagdakhat ka ban riyo terter ka ongkom ni. Tikilele lingbay ga refrigerator but galatia. Singa ba ga om ni. Lapen pep yaki da mensi makoy banyalap ito ktina isha. Bana bagile poya do misha gile pushaman leche bitinia. Mensi jo jisu sha yaki. Fi ikani kadai ka bang kwa bangan ong. Hato ngi don ne em yakani ka jing shai menta. Ngila ne em ban smot khu iya ka sur lani ka jing lam jong si. Namar ka Bible ka ong upol baru silas. Kimut banlet shani shafrija bat galtia. Lapen pep iki do mensi mani lap ye ktin ge jong play Aisha. Toperhat mapi. Ujisu ang yalap ye gospel lagi benrio baro. Kamu ununo bri debele ang ununo ba yalap ye gospel. Refit aban modur hang ni ba mensi makoy ukrem sha.
la pen pep iki do men sim khot ben yalap ik ketien ha isha men gi mot ben let se jeni je po misha ben let se jeni je bitinia simro sha iki ken ma wale sngo to bakla mdan artlige men simro men sim khot men sim jisu gide gijo ude way men sim fi nakwa ba ben shai ba ngene ba men sim jo blay u khang yegi jo Paul baru silas banyalap hagini time hagatu ko pora isha nganda pen shai gani ru yo fiklumar hato men sim khot yo per sha baru Jesus Christ namo jisu pa yala kabo men sim khim shai gini argut banyalap ngan su ongi fi shigin wat hadu metagisni kani kadang trekam dai bangi feel gani ngi klem roi dai bangi feel gani ngi le na eka ki sngi gi ya gi poru gi jing shit play fitibam wat la daga dai ngi bangi le klem ya lap gi gospel u blay u de yalam ye ki briu ban let aga do no chaka u de yalam aga tu dong aga tu shnong aga tu ri aga tu jai ban reo shaga jaka aga bu klem yalam me pi Pilipin sino po wat pelena ika ga porto. Nalayo i jing shakri blay menta. Gidan gi jaga gi bigi lay tang shi sen lay you blay try. Gida yang gi mi ay. Redan gi jaga gi bigi pershang slam. Klem dan gi jing rai. Daga jo i guru kom shakri. Jing duai kum jo. Kajing elap gi jing kai ga jo. Re ki wai ki rai ki wai ki klem rai. Pite balay. Nama gidan gi jaga gi bo mun sim jo blay klem sha igi balay. Teng le jubor bagi pershang le jubor. Ni poi aga jaka kabe mereka ni gabal kadan ke jing slot ho ya ke jing alam ke jong ben sima ko pina pet shu ya ke gabal piu i ba kalanang ya chikman aga jing trai ke jong play ba piu i wa support ula nang trai ke kam ke jong play kuma ke kiran berbuar Tapi puli nang ni nang Bible Philip agi kam ke apostol nang bakhat khandai ia kata ke jing shim important lani kata ke jing shim ba o mensi mo khoi uday badan ka ka pau shai ha ke jing le ke jong ni apostol ga balang ga banin ko namara ga lenong ga khat khandai ga bible ko men ba apollos udah na korin paul da le ling ba gi phang ga shane ga wan cha ephesus u sham gi balong samran ba la kliki pila priang ne e am yo mensi mo khoi men ba pilange bat kila itu yong im pachim la yos num tibro la dan ne am umen sim kho la shet sno kwa ba kan ni ju ktien kan kli biang te ngi menta ai ba kan ni ju kli ge jo pol kan sawa biang haki bange haki balang haki nongelam haki pastor haki nongelam haki baro ki priu ki bishakri play balai kam sawa biang ni ktien ba pin shakri u blay daga ba juba be ni ktien hato pila priang ne e amio min si mo khoi na do ba pila ngai don ki priu ba don kam se ba na priang ba priang jisu to la don min si mo khoi mudur kini ki digi ba priang yo jisu gine ni priang namaru yo ane sa bu yala be jikla ga mo kuran se pa jisu ban so ban balang bo kit go pop jo go pertai bagi la degi non bot ki wan so petras e so paul marsan wan ko leki wan pila ne ya no min si mo ko pila ne ngai gele ne se
ta no jangan sen orang ru peteng ni kelam kelishu lagi bagai pila ni abang sen ko jadi ni lu kelim ta pun ki baklibai pila ada baptis ni pila ada rung balang ni pila long kumta ni fi kini kini kaba snew kaba manong fi kini kaba bakla Bagi super syang baik di beri utang begini rumah begini pendap itu ki kam niam. Kai bagi mi ki Kristen ki betulat ki bamdan bor ki bamla anai apoka imlang salang ke yeng besar. Pi kadon kami ngi bagin sutho. Maladangi langit you Jesus Christ. Ni don kam bani opriang. Yo men se mkhot. Paul klam plat iri beri. Penbaptis ki akhirtan ki Jesus Christ. Bukti ki bagin priang men se mkhot bagi yo priang. Baru kau kira itu lepas bagi dua hari kita le. Kini gigi berpula berpindah pulih bah. Kini kibriu mau ni balang Ephesus. Kini kibriu ngani tu fikir dia macam mau don nongelam. Berdap dah mensiu kau. Tangan pun Ephesus sekendiat nama ngarang yo por. Sekendiat minit. Fi kini kita last trip ke dong upol. Kaba unsamino na ni balang. Kepada Ephesus. Khat iki nong elam baro. Wit ho iki. Kumno bo le shakri bat kumno bo ni ai. Lebih pet ba anda Ukraine u ong kumne sngap ngan puli. Kama pastol nang bar pho lebih puli wang. Khat bar ong menta te hakmi nga le no bala kho mo min sim se Jerusalem. Nan tip ki iki ban jai ngang ta. Sngap ba wang ne. Hare tang ba u min sim khoi. Uplasha nga ag wepo ko ishna udang ki jing khoma ki jishitam ki apin fi I upal udat snot ho ya ka ega bo gunsi bo khoi Ukraina fi ila da ublay ula pa ila pa fi pin shash dom chaya fi not belechta fi kini bri with a shaikidar also Paul the shaikidar bo gunsi bo khoi wang ki jing khoma ki jing jar ki ap ya me ki jing khom but ki jing shitom ki ap ya ka jing ibu chong udan ki jis to nang no now man si mo khoi but pinda puli nda ba mut ban mi no atar wa ki jing sne ko ngom ne sigap ban puli khal bar ko fra to sumar japang ya la di japang ga ka no on bara ha ka ba umun si mo khoi ula pelang i figi nang sharai ban sai ga balang play ya gola tiet de islam ko jong uhi nasib perkhat ini ketien asgol ngo bagi brio kim shim yo I gane na iba ik makim sgol thoru I gane ma balai yo iba pol thor ni ketien ka bakit chingman shibol ba uang kumni uang na sumari ladi sipang kenon baro hakaba siam ba khoi sa paule yu ula pelang I piginok sharai klem pelang tiga theology la ni kanu ke institute ye gini brio beginong kinong sharai la pelang nong sharai we nong sharai de besan we nong sharai pastor we nong sharai u deacon lalu orang babalang mau mengi kita kini kinong sharai Paul thong ni wang ya kaba uminsi mkhot ula pelang I fikir nong sharai kiban psai ga balang ublay kaba ula tiet de snam ja uhi pi menta ka kla ni ktien manu ba pelang nong sharai menta la pelang nong sharai de ga bo briu jit ban puli ban adi nang ta la thung nong sharai ni yo ne mi gibriu ki bala pelang nong sharai daga bar ga jong men sim khoi ki ba dap daga bar daga jipin slet daga ding ga jong men sim khoi ki ba dan ga jing ai ki ba nong play ki bo play la ai ki bi la bal so tho ban
Besai ke balang ke jong blade ke ketien ke kraw ke kenjangan sel. Tungin dia buat dia ke pertai. Namar ke pertai. Pim yo rungkam lah da pim da puli pim da dan ki certificate ke bebiang. Pim yo setia bandrung ke nu ka jaga troy namitu ifi. Nada piklam da puli. Tungin dia ra ke ta rukam pertai ke kam ke jong play. Baro ki apostol ki dei ki bala tung do Jesus Christ. Yo Paul wa Barnabas dei mun sim khoi wa pin kir panganga. Yo Paul wa Barnabas shega kam ka bangala khadiki. U Paul shwabo mi na ni ga balang wang. Tu sumar chapang la dia chapang la kan hol. Nama dei mun sim khoi u ba pelang fi ki nos. Na kirpat ba pin per khat ye ni ktiya. Atau yo nem gi nam sharai gi ba do mun sim. Ngam per shai gi jing pulia. Ngarunga pulia nga bura me gi jing pulia. Tamanga khemlet chika kamu play ngam kwa bagin recognize ye brio na ga jing pule ngi bura mi brio na ga jing khat ko jo play na ga jing khat ko jo min se ma khwai na ga calling na ga jing khat de le ta da nga kren ni ni ba ga balang ga badin ko na jiet igi no yalam ba igi no pnia ginong moginong sharai de da ga jing yalam ba da ga jing khat ko jo min se ma khwai saya perkhat mo biya mo bisngap ni. Sa pinsyang niya ako mlo pet ke don ne am like ketien chong play. Baru play ko ko. Ko pa nga ayot sa mega buram. Nganget bagani ke jingi kai. Kapag nga kren tang na kabenta ke jingi day jong balang baru mensiu ko. Ayo I can try. Bakalong ka badan ka makata kata. Ay sa mega buram ko pa. Jesus. Amen. Amen. Problem ko ko fi ko bless.